Litukolia kabere liogo chengera amatukali 15 nelimo asenchira ya muyokurwania chisegi chiegenka ni gobona abantu bagendete konyora obosemia na kuburi wakomenya no murembe anene asogo sonsorona ase chinka gati yo musacha gose gati yabasacha amana abasubati engana yabirege kororekana enyinge gose bikora ebinge imeye county ya Kisii gukona chinga kichiboigo nigo abantu baburiwe kugayana kero kende kero muchando tokire asenchira yo bororo elio koreta omurembe na gukinie gesaku kyomugusi mwana ensobo sobo engena ngeni ya mambia omongino moremu nando mongino mongaini esimba inkungu ekaretari korwanirira abana bae ba Kisii County wetera oborai wengencho and early marriages, teenage pregnancy and teenage marriage. Totagete tokonya baiseke baito babe empowered babe bogosoma bia bakore skuru after gokore university ndio mtoto anaweza kuolewa. Si ni ukweli? Kitu kingine tunataka tusaidie hata wazee wetu waweze kuwa na biashara, waweze kujikimu, vijana wetu waweze kuinua talanta zao, watumie talanta zao kutengeneza pesa. Kama kijana anacheza mpira vile wale wanacheza, tumsaidie hiyo mpira imsaidie aweze kupata pesa. Si itakuwa mzuri? Erebiago sere bobe. Intuna bagusiti gatoto arobo anchani na ande toto aromo rembe. Nasema stop gender based violence. Abagaka gaki motige goita abanyina. Nande abanyina motige korama abagaka baino. Tari iko gaki. Tasimama nyuma ya kijana yetu Matiang'i mtoto wetu. Tumesema sisi kama Wakisii lazima tushike kijana wetu mkono ili na sisi tukue na nguvu na bargaining power kule mbele. Si ni ukweli?